ham that no em đúng rồi đang tung phía sau này chứ tôi ham đang cái hang porting phải năng tung ta đang chơi tung ta đang itu saya port itu pada curulo sudah kalau pajero lo sepini ada itu press meet nang ke hang ko alam thap uthap se ni lihin pen declaration mane inti et pen di nili rara tu phanda pachini po la pen jitu ni ki lucin langso hawar penangan ke tang pen non an kesuli bo penang apor hud la so charu sa lam uthap nili ekdam inti et pen di declaration tipu sinang tu nang hang lo masih lahi ke lo Ladakh alam mangai apor penangan bagdoi ge athema Ladakh kene nili tum chini pamen lo 1980 dake tokela son lo 1982 24 January si proposed rejab of the Binhum Singason area buhadi Ladakh nang impus lo lasi nang impus lo la sopu taksi ni litung penang kacikroi arat arong an hedi Ladakh ni litung cingrum si isi Binhum Singason Area Development Committee puseng lo si la so committee hin pensi Ladakh ke forest ke nang bilong le pulitum protest lo si hala so committee si tamen ni nang angton penon nang tumhata nang pachini po na tum chi da jil ring tu 1987 pa lam po jil ring tu ji si pachini po garada phana pachi nanta nira tum da chi ne tum do ulang ke klem tum chi ni chot modi la si hala so bangke la lo nilimen dhon sing rohang lo mili gerong sa lo sarkari mer la binhum long hedi la lo secretary lo nili bangke la pen Sarsing Tiso la banke assistant secretary lo la pente Bida Singh Teron la ke president lo Joy Singh Tiso la ke vice president lo la pente ako Nihang Ingti executive member lo Hawar Ingti executive member lo Langtuk Tiso lo executive member lo la pen Langtuk Tisota bahin kalau tak executive member ang selo lapen ako Longkihan se executive member lo lapen ako sri lasikat do pen tu mahasopor hu tung rong krihini raching room si hedi lasi Binhum Singason Area Development Committee puseng lo la so committee through di pensi la so dak an to map include so da mu thaglong po ni ne paklang ji mu an la si la so map ateng pensi da ke ya puri nang ji da ke ya nang ilong le pune tu hedi protest la si la so a protest ho sita me first bangke something ham se HD minister la pen class control minister ke do si dak de tum salawor Raikom Emi school along pensi nili losogalang liwang husi nili dogjil pen return pedi glass fitting pame nili memorandum piduno. The memorandum pidun de pen api committee la so seng de pen api la so committee pensi ni tungke protest lo jeda ke riap nang bilong le. Dake nili kaddo kami la lucin nang suha warara tu bang ki puji clarification clarification ke pina hai bang ke lahan lo nang itu malah ga ki dun pahanya lidar tu ne media bitu motor ban hang lo nang tu malah classmate kaddo kami ini lo pulo sitame ada ke keklang dong ke lo son ita chithaglong hai Binhum lapen lucin langsung di la sonia long si klang lo ada aku amer long bang ke lang da puru ta to no klang ji ke luci lang so ke amen aluci na lang loi bujo amen luci lang so tu ipon lo ta la tun ke public tu bang ke tas te pin ja ta masih lalu milit tuma phan ke la lo chikoi dum sa lo Binhum so ta pu ke di ta ji thek long ta di tuma rat ke nang dunde a meeting da nang dunde
Kirun to nang kirun gunde, ceton gunde nilike kau pus ke jak semet ke forest penjok nangji, forest nang impus long le pusini nilike semet. Tab jitu niki la project aphan ke ni tumke welcome lo. Nilihin penalam lo nilike gangura lo rongosang lo nilihem hang lap ni rat tumhan ka hang lap lo. Si cethan pam melo ni, cekroi pam melo soni ni. Te adults lahai na iklan thap ke nilimen na ngajun thap na meeting along ta cekroi nu sang lo bukan nilikroi ni. Proper ni tumpin huma sorke kroi ni lo nilika gangura malo sorkari gangura lo nilike cekroi ni la ke. Data isi long sudo. Tungge puji rong tanong ta nilera tumu aduno nang tum tadi ni panggil besar tu nang ni kami rat tu elo ujo non ta jo bangke bantu aduno. Tadi tungke ikri lor tu cingwa bangke lagi le lahe ke con plotu bangke lakile sosial boy kusida tunji kau na majority ke tungke asal tu cingwa lu deh ni ham si hangla cici koi lap le tungke tuar ka ge jo nesi pinila al nang lapor lahaya a development lo si wang lu lahaya skill project lang lu pute tungke dapat develop dun kucing tu dun si jok ka badha tu rinoi komanya political party tu sinang badha tu samai tinggal tu parra ke song nang ku sin ram pami tha cingwai pami cekai pami lo tu kan abdi tami nang tu ni ke khalo tu olo bangke padu no murubi tu lo ni gandi karan tu aduno nalo Ropo nanglit kemaro. kali galang ta nilirap celalo nang tu abdi no हमने हाला जो मालूम कहूँ सब का पूरी रेतन साइड है ना तुमके हिसाब ni हिसाब चलो nanti alang litum ke lucin lang suara depan ke kupilo ke pamang dam satu tangan itu nih politis apa surtu lo hilang tahu tiga thar pan ke hang lahai kana tuken misunderstanding wrong trend lo politis pasun nang dia lagi Inte hala jitu ni kela sikhar po tum phan bang la tum bang nang li tum angdi silong ma na ke ton de lo ceton telo la senang li tum rong arat pen alang li tum phan ba alang li phan pene la pu kaning ji do ma ma te pene ki pu do ma alang li phan ami tum ang bong hala tumke pukang ke ni tum phana son si social boycott ki binai puno ni tum social boycott bi boy don le kela tum itu rong ke ange tum ikri ke non ta sa do ya tum aduno tum la speaker tidak abtai di alang li phan ba nang li tum ma rong ben bang e boycott tadi lo ni tu phan ansi ni komalo so hansi ko bikram hansi kan ni ke lagile तो बांगे लिए तो don let kal tung don her pilo ला khora ke tu ke खौरा तुम बांगे लगे रोंग सी अपन के खम खेत में पंतार लो ला इदोन बे रोंग सी रो अनि जी की खुटी दुंदे लोंग ले पूरी दुंदे दे puri re ke pilo along le पूरी दुंदे दे लो alang dia bangke la ni dia tersi along si bilong le kimang pati ke det ko parti wana kita rata tu bangke ni tu mo long le padam nang sita hormu bangke ni tu bangke long nang ko la pen da hobida bang to war bang ke nang to war pen war dong nang to war pen dan jang lo kada pene bang medical sidical thadu ji bugada ki claim un pene ya chokamar mukha ke lada ki tumarong arap pasi dinang ko lale hola daga rata tu mang ki humara tu mang ako sekhor tu mange isi politis alam dam ji ko hai alang ni tum idon na bange efficiency na do ko lo alang tu mange ajata la ro isi alam ngana kidon nun di da ajata re ajar program re anti rong kera ta nang dun di yang dengan nang cum akisar barong kera job menang dun dulu alo si kecil ba na sekor thana gudi ke gudi na tu sekor na gudi la solom le la si masi proi lap lo rong isi ko pima ki claim la somni ko hotai abi purit lo dipuli non da mero butin ang so phana the binhum rong ha rong ten bang ko alo nang itu na tuma dudam te na tuma bang hang chok po non apuria bona tum abnon di nanti binhum non jitu kero ke lucin langsung na bangke puriam de lucin langsung ke mebalong theklong el ke puri re puri re pen se alang litum bangke hala di lucin langsung long pe hadak tingki ke selam dia tap pe ke waji dak dak pakoi to selabor long gote tata hadak lucin langsung ke puri re la mebalong theklong el dilo puri re engineer to manda abdullah lo claim la itu nasi puri re lucin langsung pe nasi mianan se ke nang hang dun ju cho oh tang
nili ke paciti ke non ta do lo hedi lang tumhan hedi la nili lam yong si kroi kre pulutang te nili ke la som me bateng ba si tu ke dites mari po mo nak tu ke lang lo sopia ra tu La welcome non ni da sopan ta arjuna dai nili arjuna nang tu nang pa khana itu si hang lap ching vai lap ching kon pa mi tu dia pun khát rap tu chini tu pila ni pa chini lang alam so por chop. ni kita luci langsung hawar pe tumhara ta budo de kumang ne ko anu ni kima ke plan ke dei lasi itu ma phan ke lang khan bu ho dei jo propose reserve of the Binhum Singason area ko amen si hal so hu ni hang teron ke East Division Forest Honorary Visal hala ke arong tin dam edlo turong ba wang lo ni tum ne chetam onde sitam me hala dam ke propose ria ka lam nang ji mi selam me pu dam report dam ke 24 January 2022 la ka sab do dai 24 January 1982 lama si latu ni tum ta chi khobor bom charjulong nom lo la si tum ta kaddo ka be lahai kon chi kon rin lo la si 22/9/87 abang ke ni tunta propose lo si la soka propose ya committee ke Binhum development Binhum Singason area development committee ku diwa ga ya la so committee at thudi ke si plan ya an plan lap lo lang bom lo nang claim bom lo buat nang khan lo la sin rak a resolution bang ta dak dolo la re ha so meeting hu ka si parai so according to the resolution lo la bangke including map jela so map ateng sinon tum ditias marji purutang de hedi lucin langso simian hang se pendang lok lucin langso habar ke up to ala kenelo ko lang lok so forest riap security lucin langso sor habar cima thapa me yo map dak lo non athipti alam bang ge jong se alang li tum PRF na si ala tomani somjai dung vet ko la pulo bodi alang tante la na no nili tum ke ching lap lo secretary bara ching kilo ni mel le to bara ching lap lo se la lo la tingki la na tum kan na pine na na cecak na tu ching kilo dan pisara bangkel ni we si kilo hunba ni we maju yang ko di hunba ni hunba na adha konta bang apon ching kilo ne unusor damlang unusor pe guhati penang le roko te dak claim nang ko jana dak claim nang ko jana tuwar tani nang selam pidat po pulo siyak do nung ciklo ni do ni pamili de tuwar ta nang selam pidat po nang selam pitu ko siyak ajat peno ni tuwar nang selam pitu nang siyak do empia ba gorengang hoi pine la secretary nang thanu da ba di non itu council pen agreement do jilang goreng awar sai sitame kada locality tu pan ko ana percentage di pon jimal tum cingrai ko asila lo la penis kan pacining tung luci langso hamara panta pacining tung lo ke pacining lonon milin pen lasi ladak paswa project ke dake major kali di major kali hal daga palaso lang akar bilang ki putnya hydro project kali daga bang ke pump dapat small di minor reservoir assistant sih salam ye tangki ke sami long ini ilong lucin langsung salam po ilong dak nampak ko salam putih ko nasi lucin langsung simian lang siya rong along le nasi dap ko itu ka cinya teng ko tam de apen dem teng DFO ta dolo is division DFO official long si ching wai lo dorsing rong hang through di pe si ching wai lo Dokter Ranger, nawan nang letung laki lang so hawara pan nang ka impuzia, so Ranger ta hadak do erlo chetong lap lo so ni silam paju jaluk saki ke teng lo. Tasi ni ngarong ni lo. September tarik hili ke inglong hawara pan riap ten ki jok lo pu declaration ke PR ni lo. Lalo. Te nono bangki tumke dake land forest kene land revenue lo banti ko di revenue land lo revenue village lo kurna revenue itu ngadi kurna non ke pu mane ko Binhum non ke dolo lasom si
nang dulu hedi lang miglu non ke dulu anon ke dore lo 1985 ben lasi non pinya ni daga rat ka hang jo ka huri sai lu chin lang sora nang thul dun pak politikal na pa suntu la ke nilihin pen ke chedon un elo chedon delo nilera so phanta mu arjuno nilitum ke la so prang da project nang tim puzia prang ben sira chipun patching wa chedon pamelo ta non lu chin lang so hawa nang thul pak ke la to phan ko pil ko tang along li me ka dam ya phelang me ka dam ji me ta puri de nili garong me pan ta du ke pil na la so me pan ta non ni long do lap lo unang tu lang kon pot di lang kono si la so teng bang ke non dia DPS tu di dia po masih pulu DPS pari no tu ma ke joy pe nang lu tu tel pari o ten atem la luci lang so hawar ko pilo che plan ko da me puri de ke pitum katiman hona puri dang che don unde poisa ta nang chiru unde la tum ke luci lang so hawar ke simiolang se pa nang dangro nanti people on te alang litum non nili agosto 14 tarike nili hal dipu kanela son ho kone ko la so ka the bang forest chief conservator phan alang dulo tum dara pelo bang thom je son se dulo hadi khadak la haya document pa klang lo long le porta khala khajuna ro si jeros kuri si pidang lablo hala sang cerap tun po pusi nang cicak dun pamelo chief conservator ta lalo lapen sab hulo tarike lucin langsung meeting dulu la solo cin langsung meeting hota declare tidak lo than lablo map sep lam paklang lablo ni leke lasi forest ke chang nang ne pawang nang ne nang pasar belong nang ne forest ka pus bang protest bang do ni ke sita development akam an ke tumke welcome lo pusine puke sol ni ta pawang na tuwar ave jar ave pawang nang pusine li sol ni ta ratang nu ning yin dak lo rata ikrilo ta aphi bange gopi lo tumke misunderstanding mispropaganda claim lo political na ka sun tuklo ar si ang tong tiga thar son son ke ba bikram hansia son son ke ba tum jitib long dak theklong long ma ti tum di tali tum bang ke hai ke dhorom ji punang ne khei ji punang ne lo ajat ji punang ne lo tum ke forest pen jok nang pu lo so bang ke chidan pa menang pu ban lim be sa ajat thilo ji ke chidan tang lu la ke la lu punang tum lang long ko de la lo la sin ni lap tanang khoilo asor ni bang ke api kapre ka atuar ke bang tu akino line ke bang tu abang ke ni kita mathau ni sita me nili ke othi ji sinang bilong de pusine tum la so committee pe si protest la so ka protest ta Karbi Anglong CM Dr. John Torong Pige Doho John Torong Pia Phanta nili ko pipilo DFO Phanta ko pipilo Samsing Hanse Minister Phanta ko pipilo asi non la so ku pigi pita nilijir po non dak ngilong hedolo alang like la so nilike dun e mase alulu dun plosi hadak Assam Secretariat Civil Guwahati 6 pu red writing pen nang tok dun dolo DFO phantani thon damlo la pente council CM Dr. Jontorong di phantani ko pipilo lasi dake apor do oji sar tum deho lasi first banke Dr. John Torang PCM gadoh 1985 aning kan la sopor huru banke bulo allotment le pinang jot ne ki munit ke do adim ke diriya ke kuri dang nelo por allotment le pinang pu ni to phana 400 bigha allotment ang pilo sopor hu rat tuhan ke padoje pa sitame nile tum local MC Dr. Sarsing terang bang korekte dalu son kali allotment ke bang government aning hang wote ma pedina por bang government ang che pondet pu ki PG ke padoji pa thiri pote hiri si pinang pu potasi isunang pu pota pinang pu latong mat pu pasi latung aku api latung advisory board along chingwai si advisory board a meeting ke do hala habikro tinyale aprang IB do ma di dak hai hala so IB long nili patana hang lo nang tanang chi dunon bu si chi dulu to ola so hudi
lasi hala si porta le claim nang is porta isu nang kursi alang tumucing wai ateng pensi nili tumta aku village committee senglo laso porta di form ka kuri je aphan hedi aku committee senglo arong padam toilu ni tungke binhum branch mate se por hodi sini branch secretary la support hod lasi patoilo kuri lo pachun lo lang chitung long si porta ta ron lo 1985 95 Hey, la so prang ta porta dulu tu 85 da porta dulu lang milo long dulu. Lapen hala house te ke 81 82 banta tung ada sipta nom ta nilong lo. Di sop pi dablap long sop ta. Dei. La si lalo. La si kunu poi dhe penta forest ke wanglong li puka pus lo nili cepat dug lo kana nikan pene pasi patumi 2 tarigal ni ke successful lo. Na pota ta telong lo na. Pota long elo sitame non kapre ka political channel political pan wangama se political ngul pan wangama hedi daga bang ke forest non nang ke impus popu nang aku nang cheng thoi phelo lasin nilihin pan si upus lo nilihin ban si upus lo je ra tum chilang solong agosto 16 or ne meeting heta nilisi pulo forest department ke kunu poithe ta dagnang paludlong rirar tumpuni sipulo dei Kuan 87 panang kaci song dokumen non nilong setolap lo tar paklang lo sonita kasih forest department ke kunu poithe ta pawang longri nang le tuwang sitame nang le tum son le than du noi puneli pulo than du no jela dake revenue land dake forest line kali apo nang le tung wang len dari noi nang survey land dari noi nang driver inoi pusin like rara phan pachinji lo thangkang lo di lam kroisi forest department atum bata hini nang plung lo laken di lam di kam lo laten ka song ali lo lake siang ni si la solang pu thak bangke tarikh hinial ni september tarikh hinial le bangke di paju result apa reservoir lapian labar si reservoir po homo lam bolete ko the ba bimage lage nalu tumata tini lo na tumata si reservoir si bonai pen lang abangke pu pachiru ya jai ho pachar ting aja Tengki si kesalam po pachar ting ada pan dam dem lege tenggali reservoir bolete Ladakh estimate long hedi reservoir pusi to nale tun ka chidun am ke chini net tek long lo hedi tek long am le bat teng ta luchin lang su ke tas te pung nang hang ju trap to Berapa lama ngala lo cina. muni dokumen Pero dake luchin lang so pini putok ti hoda ke matru binhum pusi tok jama alam net lang ta na tum tek long nang long de ko net Ili tumbin humaha war pen mangke labang so hydro project kali lage hala kumane atau alam kecil than pensi lage rara tum pikroi dun lage minor water pump power project so project abangi hydro project kali la so mungkin nasi Ladakh bin humara rara kecil ingri abangke labang so project ke already welcome lo ngarat dungna cikroi lab lo labangke nang bisrang oi pudang si nilai tum dak bin humara rara bangke cikroi lo as kumane politikal ale phala dananga che jogdundi bo bangke nili tumbin humara pe ke itia badak roi thek babang politikal benefit bang nili tum dak roi kre babang so project abangke bin humara tumke already mane welcome lapen council tumana chuning dilo mane kapjin pen labang so project abang wan srara kasonte ubang sinili tumbangke chuning di ponlo lapen jitu la so project jitu mama long leka puri pala so long leka puri along atuma beneficiary mate ahem tu na tumhan stame compensation bangke government pen ipi nang dia right ateng pen pipon wek nang buzali tumlang dak bin humar rat pen bangke council ban chuning dilo asi lalo mane bisikoy ke long leke damatu Ladakh doji hemri leka nohok da kali lapen kiti ke chokle mathai leke nohok jita kali itu hola dak inglong along ke nono make hola dake bagan buta abe kasi hola dake jitula mentune benzela tum sai cuti kidam so dake sok leke cuti kidam takali upine ador do hor mule hota ke claim kedam takali
kasi holat daga bangke jitulah ek doji bichi doji lapen cek doji lahai se holat daga coci cora ratu kasi holat dak lahai adam sitame sorkar tu matha konvensi pipinang ji raida teng pen piponang ji jirat pusikulo kala tikti hengprang lahai bangke lapen la longle compensation stame dikhai silong ansi piponji ma lakelong nang ji raida teng pen dak bin huma rada tu bangke सरकार pan tuning di pen council tuning di pen longpon wek nang ko labang singli tum bin humarat pen bangke padak nali tum media trudi hoi pen mane tuning di pon lo sila bangso a project bangke nili tum ke welcome lo rabjin pen nang di pon nang ko nili tum dak itulah bin humarat pen bangke tuning di pon lo itulah so tum ke kaduga beta chedon sar lo ke chedon de tum ke lapu pilo ho rucin langsung aside akar dia tu. Setelah hola tumke political aphan kichiri bajoini political mane hawawang juamat kalili kalanglang ran phan kang thap phan kang gru amat nona bangke rada tum bangke kachini de sike omuna amat ahok bon kumat si nona bangke hola tumbang proidun de amat rada tum bangke o dem sinang tengi kuse hola tumke kichini lapen dem lagi tengi ta kali la so jitu non ke wan di la so a project ke mupen dala ko lang li rongang sang to nang than lo first reservoir second reservoir kasi la first reservoir longa upper reservoir bang ke lucin pia langsung la pensi pipe dupo la pentak binhum a water full along bang si lower reservoir bonai ko kasi ladak pen bang si isi a transformer ajat bonai ko ladak pen si pachap ting ko tak si garen en ko kasi kola tum politikela tum kuno mane rara tuman ke han alam pen bang ke tonte pin lo kalau tum ke dem si ke tengji ko ke han ke tonte pin alam lo lagi itu kalau dak department pen itu lah diagram teng ke tonte pin lo kasi rara tuman non ke pamang kemang kudo kok lo kalau tum politikela benefit apan kang khap kang kru amat rara tum ke ko hok bon man tindun lama mat rara tuman ke non ke mane ki kroi kroi bang nut bahani do kok lo Koi fit sistem la bang so a project ke nili tum bin huma hawa fix sa tidak ako la ane dito ni sar yang pia tum tabang dito sa ano ni lo kalau ni ladak ni tum tidu kapen ketak kuwar habang kapen maju asal kan kami nang plan G2 ini masih ada sini tu kalau si hoye bang ke Boy, ang sar bang pulo, ang department at nilong si itong ciki ponpe, hang ponpe, pulutang si ponpe, irong red arat, inakampot, nila tu warabang at sibunay, sini itong bagala sa tunang atlo, sa tuwalang sa itong bagay, sini mo kahit yung tanong ko lo, masih tamo, kalong lele dam, tami dito malong si damji. Lapen itu bangke kena sota bangke kowar sumanji kowar kowar ne kisu kichi deke ko akar di kitong hor lai same MP sar same ho bang su lam ni ko ta dak to thang lo ri chikaning bing lo si pinyar ni bangke bang su scheme mater bang so project ke ban henga bangke ni ke rat hoi pen mate ka duk kabe atun chun amilo lagi ini tumbang ke bukan juga kita lihat lo tumbang ke war bang nanti prabjin pensi normal dan kita sampai lagi ansusin tumbang saya long itu ini hit pengke diri banggen langsung kalau kalau pakai aku kalau ini alam minggu non lihat kok kalang lom itu non kecini mata đôi cảm giác cần chính trị nghĩa bằng cái ráp ta cái phát là lồng nước làm cho nó sang đây là tôi dễ cái bằng cái ra là tung gian đi cái lồng nước làm cái tao học thì áp dụng lắm nè ra là tôi mang đi cái lồng mà net tua là bằng rồi ta là cái gì có bên tua là biết là aja đang chân gì cái tua là bằng cái bằng đấy cũng kalau chân hoàn là hoàn có cái itu di rumah ra đây mình bằng cái tôi dễ cái thác bằng cái bằng thi đừng đi hampir ya kam dah ada lo, alam dah ada lo.
itu mangke labin penang temen to isi kalau aron tu berarti boleh ngawat sai ko bangla sai bhak kaya kong iklen mun kaya kong sunduk vai kon na ka mahal long dong le mana kita la banglang kon tini nang kon nang pen dia tu kan kami so lambang kalau dapat patin nang ko kalau sira kan di panen kan ni cuma hin rapen bangke rapen bangke kon ni naik ke belakang तो ये हम खेल उन दिल, लांग में उन, चलो